Ia fia lava toi whaafeilo ia tu isi o tātou wa tunu i le amatanga o le nei vai aso. Ia tali tonu sa maua i tātou se sa pati manuia i le aso nafi. Ai usi mai le whaafonga se tasi le nei o whaapoponga wa tātou tala mai Samoa. Mai le tau tua le lua pei mo le nei aso ngafua. Se fulu ma le lua o te sema, lua afe lua se fulu ma le lua. Ia tātou tala to mua. O le ava maa losi e ielu na sao i whaafita au li tutupu i tonu o tātou a inga. Ua whautua ina ele ofisa o leo le atunuu. Ina ia alo ese mai le tau mawhaava malosi. Ona ua wha mawina fo i le telo whaafita au li ua tu ina atu i le ofisa o loo afia i le ava malosi. O le tau sanga le nei, ua toi te tala ai malanga, ma ua to o telefo inisi o tātou watu nuu, ua malanga mai e asia a inga i aso fia. Ma ua talo sanga ina ai, ina ia maua pea le fia. Ai awhai ai tango fia le ava malosi, ia tau tua na le tūlanga e te tau o na ngafa ngata ai le fia. Ina nei avea matulanga e ono tula i ai mai ai ni vevesi e ono mau wai se soifua. Ai olo o tātou iai le vai tau o fianga o le whaamana tuina o le whanau mai o le pepe fau. Fautua ina le atunu ia tautua na a whai e tau mafa ia maua pea le fia. A whai fo ia iei se mata upuonga onga matu ngā e tala noa ina e le te tau na tala noa ina ai olo o ilunga o le ava malosi. Ia ave le whaamua i a inga. Fautua ina ai le atunu ina ia whaafiso tai le ofisa o leo. Pe a whai ua iaini whaafita au leo no tutupu mai i te tonu a inga. O le aso lulu le itula e se fulu tasi o le a whea aisa mo i se taimi mua. Ele meli mai i Europa o le Noah Weight Spirits. O se ava noa o le ama whai o na maua ai tupe maua a le tele o tātou au whai pisinesi a o whaasau ni atu ai mo le kirisimasi. E se fulu tolu fo ngā whale o le vaa o loo malanga mai ai le tusa o le afe se lau se fulu iwa turisi marona au vaa e valu se lau valu se fulu whaa. Sa malanga mai i pora forani porensia. Ma e fua e toi malanga ese ma Samoa i le itula e valu i le afiafi. O le kampania le Samoa Global Shipping Service o lo au mai lea meli tele i le tātou wafu whaavao malo. Inisi o tātou tala. O le aso lea sa whaatalitali ma moe miti ia i le toa tele o le atunuu. O lo fia mauawa noa e nofo mauai i New Zealand. E ala i le sei o le kuota a New Zealand. E afe ono se lau lima se furu lea o whai o le atunuu. Ua whaamanuia ina inei avanoa. Ma e valu maasina o le a whaanga yo iai pepa nofo mau i la tau o le a whaamanuia ina. Ua mole mawina i lunga upenga ta whailangi. Nisi ua silia ma le tai lima tau sanga o ave pepa tau sanga. Peitai, e le o whaamanuia ina. Ai o nisi o lea whaatoa ave. Ua laki mai i le kuota. E whaase lau ono se furu fitu whanau. O le a whaauina i le aso ata e au. I le whau unga lea onga alu matata e ese ale Universite a wau Samoa. O le a moli mawina lea wha moe e le ao mamalu o le malo, wha apea mātua o a inga ma whanau o whaauina. E a whema le fitu lea o whai o whanau o whaauina i le nei tausanga a le Universite e au fia ai ma le lima se lau whaas fulu o le tausanga wha avai lea sa whai e le vai aso na te anei. Ia e whaai ua tfo ia tātou pu le tini o le nei aso, inisi o to'otonga o saunoanga mai le awhionga le tai o le itu o lo angai le malo. Le sunga ia tui la epa dokta sa ilele mali ele ngoi. Tātou te whelo iai. Me mole tāpako i se mātou natu. Wala tu ai se tu lalo to se whaktuanga i le malo. On mātou le tuke mai e hoi teimi e mei tangata me natu tau. Langa mai ai mātou. On o siwe o e minister. E pe e lea mana ia. Alesi mea mawake, o lea tupu nei. O le tali mai o tusi. O le tele o ka kusi a kua ele ai ma se tali mai. E roi la tusi whaakolu o kusi a fi mei. E le tūlanga te tongina o meo menei o whamsinonga. E pe ona iei whainga whalai. Al malo o matau na mafua ona langa ona whai unga sa whai lunga whatinonga o tuke. Mos whatiteinga
o whaingan whai ele whaururunga o kalaka o le parmene le tamai. Whaiana whaiunga. I lunga le whatununga na umai le whongwhitalai. E pauna le whongwhitalai lai aloina. I teimi le o le mai o le malo. Menela o lai le tani mai al malo i le tuanga na te tau te tongi al malo. Ia o mea whamusinonga. E afu mai whai ungan whai lato i lungan wha tinonga lato tite. E te sila namta aku e afu ai ona o tala no atu. Mene o le fiwo tangata o il Parliament Minister e le sitali. Ma kua ngua le sitali. I le whapea whai se malo. O le simtau punga onga. O le te ena ele minister o le suipare mia. O le tulanga al whawhawina o le sene. O mea hoine o whakten malo. Ia la mwinga la tō uma e whatawai pia. E mekina ngalo o le minister se kūkausa whau. O le pisini. Lewa uma ia le senoisi. O le runga la ele mwhai anu la tutu e whataua le ava malos. A ele pole ia le sui pale mi. O tau masalo ai. O le afuanga o le melna. Ia waine toi o ia tangata e inuna tu me malosi i whate maloi. Ai o aku no whate maloi. Ea tea. O le whanamere ke lea lea mo meo miska. E whai lako business. Ai a vea mo miska cabinet. A laia a fia i le running o lako business. Ona tupu mai aile o nianga o whainga whapito. Ele mo mia le tunu ne. Nana e whamawai ai Mr. Malatu Business. E lau tine toi lotea. Na wane whaiani o ma. E atangi ai le greedy. Me leo le conflict of interest. Le lau o tala no atu. I le tau te leo le matungalunga le whai. Mai o te whautuaina i a tangata uma. Whai iani ato whawhitauri ai le tani manumanga. Ai le reo na mai i ai mato wha leo ina menea. Leanga a tanu lang. Ia, on le whai lea on whai lea me tonu pei on tautoi il whatinonga la tu tiute tautoi mai whai lunga tu spaia. A lea tau soro mua leo whai tio e whai pula le matu vanga. E matau tu tau whangai oinga o business. A mo kua sori pana e lato o ai inga. O le whangata wina o seleni ne matu e whangai oi ai e committee whai tu malo. O le tau e a tau le. Pasa longa le ansau le tai au tini. O le whalau lo mai e le. Se tasi o matai o wailoa.
le vesi o le lato tu malo no le ufatu le official fanua o le Facebook o le tagi Facebook le news le na o le wana fo ia mai le fanua el malo sau mai lesi pelo lesi pelo ele me fai se sao o na no forma ma fai sana fai uma fa pena e fo ai mai se fanua el malo o le sao o le bo o ia nga ke le inga mele ai le me fai o na ku fai se me pena o se mata upu e o ai mo le lisi e lo se fo e vala uma le ai nga pot o suri mai si matai o suafa la to o la no fo suafa e mai kala mo se me fa ai le me fai ese sui e kokasi se me kai kokasi ai mo so le mo kele mo kai sa wa o sa fai na pu la no venga e sa mai le si me se ma wa ka ni ai le soli pala e fai pule al fast ai ngo fa mai no se le al fast le lavo che la mo ilea fai pule ai fa che femminska la e fai la ku fai e me se minska ngai fu mo mo ko ona fa un mai lungo la ma mar kamu ia ele na o ia e a vo ia e o mo kai o ai e a vo e sua fakasi ele ia na bela usa se o se fa mo urisa ku ma la o fa wai e office ona o ma ona ia me ona fa pe fer la on kala mo ele a vo fai pure se kilo o ma fu o fai e fai pure o le ka so mo ai sul pare mia o ia place kenny o le va e vo la sul pare mia o ma fo mo la era vo fa no le ma e ala ko yo Ia o le nasi o to'atonga inisi o tūlanga o meo tutupu isi o tātou wa tunu i Samoa nei mō lo si la fia. Mai le tau tua le loa pei Samoa, whaafetai tele le mafuta mai, tō whāsoi fua.